Može. Ja sam imao križobolju, ujutro kad sam se probudio u krevetu nisam se mogao dizati. A to je vjerojatno posljedica nekih drugih mojih bolesti, na primjer Parkinsa, ja mislim da će biti ipak to. I onda sam čuo za taj ležnjak, pa sam ga kupio i počeo sam ga nositi, ali samo po noći sam ga nosio. I ujutro bi se dizao bez nekih većih problema. Dakle, nije me... A preko dana kad se razgibate, sve je u redu? Da, preko dana me nikad u stvari nije ni bolila kičma. Ali ujutro, prije dizanja, nisam se praktički mogao dizati iz kreveta. No, dok sam počeo nositi ležnjak, onda sam se ujutro već počeo malo lakše dizati, tako da sam onda produžio to nošenje ležnjaka i preko čitavog dana. Ali recimo, nosio bi 3 dana jer recimo jedan ne bi, ne. Jer meni biti, nije problem to nositi dok hodam i ne znam. Je li on smeta inače ono? Mi ne smeta, jedno dok sjedim pa mi se stavlja ovdje. Jer se ja stavljam. To treba naštelati malo polo. A recite mi, znači vi koristili ste za hladna leđa i šta vi sad preporučujete, recimo, nakon koliko ima da vi uzimate drugima koji mnogi imaju takav? Pa ja bih preporučio, ako mogu, da ga nose po noći svaki dan. I koliko, mislim, koliko im sposobnosti dozvoljavaju da nose i tokom čitavog. Od kada vi, koliko se dugo vi to nosite? Pa, meni je relativno brzo to počelo djelovati, 5-6 dana mi je, mislim, bilo, mislim, skoro da nisam imao bola ujutro. Tako da kod mene to je jako brzo išlo, ali ja nisam baš redovit kad se tiče nošenja i toga, Pa dobro, važno je da se zna da ga se ima, je li tako? Sada kad mi bude bolo malo jače, vjerovatno ću to malo ažurnije nositi. Jeste li koristili analgetike protiv križobolje? Dok nosim taj, nisam. Prije sam uzimao Voltaren retardne. A to je uzao, šta da mi, jedan put u 3-4 dana. Dobro, eto, znači vaše iskustvo je pozitivno. Pozitivno i dobro, mislim, kad se ujutro probudiš pa ne možeš se dignuti, onda mislim, to je jako veliki problem. A recite mi, ležnjak i ova vaša, ova teža bolest, Parkinson, kako? Pa mislim da mi je sa nošenjem ležnjaka lakše i sa Parkinsonom. Ali to ipak treba malo duže nositi stalno. Da, a koliko dugo vi imate Parkinsoni? A meni je Parkinson diagnosticiran 2001. Znači već 8 godina. I dobro, osim ležnjaka, vi ste prije počeli trošiti biljni pripravak Nemeko. Trošio sam i trošim u stvari sad Nemeko. Šta o njemu možete reći iskustveno? Pa, on mi olakšava kretanje i jedno vreme ga nisam ga dugo, par dana ga nisam uzimao pa sam imao dosta velikih problema sa kretanjem. A recite mi, iskustvo, literatura kaže da je Parkinson progresivna bolest, što i jeste uzimanjem poznatih postojećih rekipsiname. Da li imate osjećaj da se usporio taj proces, zaustavio kao što drugi imaju sa Nemekom? Pa imam osjećaj da se usporio, ali ja sam dosta nestrpljiv kad se toga tiče. Ja sam onda prekinuo, smanjio sam uzimanje CMC-a, tako da to ipak nisam trebao smanjivati jer morao sam ostati na istoj razini, ali ja sam se požurio, tako da mi u biti sad izgleda i malo loše baš zbog toga što sam naglo smanjio
Sinamice. Da, ali vratimo se na Nemeko. Je li vaše iskustvo isto da je stabilnost, ovo što ste rekli, njegov rezultat, Nemeka? Da, to je sigurno. Ovog biljnog priprava. To sam sigurno, jer kad sam ga prestao snimao, bilo mi loše. Da. I šta bi preporučili onima potrebnicima koji, eto, imaju tu muku? Pa ja bih im preporučio da ako imaju neke veće probleme, da uzmu bar 3 puta po jedno. Nemeka. Nemeka, da. Dobro. Onda nek smanje prema potrebi, mislim. Evo ja ovo mogu upotrebiti pred znanstvenicima ili... Može. Mogu li to staviti na YouTube? Može, može, sve može. Radi ono osobnoga... Ako zadovoljava, mislim, ovo... Pa je, treba ljudima reći taj hrvatski izum, ipak nešto u svijetu će doprinijeti. Rezultati su negdje 30% poboljšanja kod 30% ljudi, pa je to treba svijetu i ljudima. Dobro, gospodine, eto, možete pozdraviti ljude koji imaju muku ako... Da, ja ću to preporučiti dalje i ležnjak i Nemeko, jer meni bez Nemeka, a i ležnjaka ujutro ne znam baš kako je. Da. Vi ste inače sportaš bili, gimnastičar, jel? Bio sam i gimnastičar, bavio sam se i ronio sam i svašta sam. Da. Tako da, dobro, teško pada restrikcija kretanja. Eto, hvala Bogu da se pojavilo i hvala vama da ste, svjedočili. Hvala vama što ste mi omogućili da to koristim. Ajde, hvala Bog. Bog.